Ambian mati husnul khotimah. Ongguan. Bada ulama ada bu, siapa sing ngapal laki 4 kalimat matena pakun mati Islam. Anna hifdha hadhil kalimat dalilun min husnil khatimah. Siapa apal 4 kalimat dia, jadi bakal jadi tanda bakal mati husnul khatimah. Tore, apalagi? Ambian tak usah ngamal lagi, apalagi korla apal you, apal ben you, deki la apal wis lah husnul khatimah. Tore, ayo, marja kita ajar maksudnya. Sendi HP keluar, apa ro? Rekam. Sedang di HP zambian toles, sedang di HP tak nyembi pulpen, bener bah, ngini lagi. Kerja tedung. Apa leban gue lagi? Saya rasa ada bunyi nggak? Syekh Al-Midani. Wah, dengakin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. At-Rohin. Ulangi boleh? At-Rohin. Ayo. Budi ni kah? Engkau ha, mungkin urgui ha. Makin gui ha. At-Rohin. At-Rohin. Tidak ada mabuk? Dari ada? Ayo, bagus, boleh? Mak kapi buk. Ha. Hi hubah. Ayo, ulangi boleh. Ayo. Boleh? At-Rohin. At-Rohin. Ini, jadi at-Rohin dugaan leh, yang saya ada ngangkui. Ha, saya budi ngangkui. Ha, at-Rohin. At-Rohin. Ayo baca bismillah boleh? Bis. Ayo baca. Boleh? Bagus. 2 lagi. Kurang berapa berarti? 2. Kempang aja. Senomor telok. Karihin. Ayo. Karihin. Sampung dia ada. Terus. Dah jadilah karihin jadilah. Caru kapuru kok. Atrohin adu kaleh kengi. Oh. Mak dai tang murid deh. Guru nak kita boleh. Ayo oleh. Ayo Ayo. Bagus. Apal wan? Berapa wan? Siapa ngucap 2 jadi dia? Allahu Akbar. Mangken. Nomor 4. Ayo. Salihina. Ayo. Ha. Sa. Keng cara maca, kenika cara maca salihin. Ayo. Salihin. Sampung dia ada. Ayo. Terus. Gagak kena. Are husnul khotimah sampean. Nika jaipon ulama edikaki. Jaipon setan ini pak gempang gula. Arron ini kayak gampang keluar. Ayo boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Terus. Bagus. At-Rohin. Karihin. Salihin. Nika bahasa nyamana bahasa Suryani. Nika bahasa na para malaikat. Jaipon malaikat nikah ku laku mungkar nakir bekal atanya nganggu nikah. At-Rohin. Karihin. Salihin. Nikah bekal atanya ngak nikah. Jadi orang sela apal pertanyaan nikah, maka insya Allah husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Gula minta tolong ke santri IHM bagian IHM
mon tak apal o tak bakal upaya atanya kesekanjaan matle pada melo teti orang si husnul khatimah mon orang setan na husnul khatimah caipon ganjeng Nabi tang syafaat dia wahia liman mata la yusyriku billahi syai'a syafaat dia ekan di orang semate na tak syirik ke Allah nyambi iman ban Islam bila la nyambi iman ban Islam bakal olia syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga tak bunga? Seneng tak seneng? Larmu kesambian teroleh kebungaan kesenengan. Amin. Lanjut. Kelak ziarah kubur tocukna pada 4 nomor tong kangkui engak kapate ke akhirat cokop ngabes kuburan nomor 2 kangkui adu aki hokoma sunat adu aki orang senomor 3 aulit tabarruki fatusannu li ahlil khairi senomor 3 engki gak dinto aziarah kubur tocukna keng tero ngaolia barokah kak dinto elakonin nalekan aba aziarah ke astana orang bagus aziarah dalem-dalem beda astana sambian entar kakasa keng lit tabarruk malah beda ulama saya ada bubuk siapa orang saya hadir ke astana orang saya bagus pas adua maka doaan gak dinto bakal mustajab amin bakal mustajab ana apa boleh na wa min mawadhi'i ijabati doa kubur salihin salah setong tempat mustajab doa iki panika kuburna orang sigus bagus amin alhamdulillah mangkanembian acabis ke astana wali songo mun doa mustajab karena guru astana orang soleh bu orang soleh nih bu orang bagus kak ditobo jaipon ulama nih bu ning dalam berzah kak ditoh alebian ban orang odi alebian ban orang odi barokana layuh somadaduha iku ada bun ulama setak ning bitong buntan kamuljaan ning kita ning bitong mun ki odi tak pate manti keng sana sobung omor bararabu pas jon padong Masya Allah ada geri duwe baba datang ngiding aki capok karihin salihin adalah elangkan atrohin capok atrohin ada tak penting ini ngaki jalan aduh hari aduh kok kita mulai aja bahan daripada bahan kacang lupa kulitnya ropuk engkau saya beri engkau tak ejap habis manis sepah dibuang di nyaman kuni kana pas ampasnya buang kau lemari paten abon menara dari buk sabri na kadari ya mentar ka Roma mian usah nyembi rokok boleh sebenarnya apa tak iya yuk sedia ngampong ke pasipul bahri pendemian kun tawro nyoro tojo bon pakai oleh mal amalan salah tak nulis pon cokop deki congok gini HP nih gini si pon congok sampai dung tedungan doyu sampai ngerem Fatihah teh yuk bon lanjut nomor 4 perangakin auli adai haqqin orang aziarah kubur badeka alaksanaakin kawajib enga ana antar ka astana orang sepo 2 kedua kawajib anak kareng sepo 2 acabi subada orang bah ngocak gula yasin manono ge tambu sakale gula ni kala tambu sekali saya awirit gula tambu sekali saya adikir gula tambu sekali saya asadaka kangku yepak benembu paki usah antar ka kuburna bakun ana apa maksud nikah epak benembu nikah benikun foto doa melolo king kerong kasambian karena mun anak foto na nikah entar acabis ka astan orang sepo 2an Masya Allah bunga dan lebat polan dari sepo 2an pas ngolat 3 anak ngolat 3 disegi muslim ngolat di peka malamun orang ngolok salam ke orang siampon sobung omor maka orang sobung omor nikah bakal oning sira sing ngolok salam asalkan diodiin oning jelas kini napa boleh bahanaan pahentar kok jok bunga ya mun tak barjaja matem ya mate boleh tahu cok dek remah
Mangkan orang ni kata ninjak perocak tak kosan lah mati bah putuh bener. Allahumma shalli ala Muhammad. Kilo ngak ni kan yang penting ngak. Mangkan guluban sampean ni. Mon a doa royu cak bu ambo yu. Pabanyak Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Montar ke kuburan ban yu. Jepon make perpat ni puk-puk ban malaikat tu hambu yu. Pai sabora sampai depak ke kiamat tu. Kor maca di kembian. Diberi na boleh bi belum ni. San bisan jen tak apal. Mayu. marah. Tetimbian yu ntar ke kuburan giyu. Tar kubur nepan, tar ke kubur nembun. Pah macam ni kayu. Nikah magi berpani puk-puk ning dalam kuburan. Pah ambu malaikat si puk-puk. Ambu malaikat panika si nyiksa sampai depak ke kiamat. Pah ambu. Terus pian. Lakin sesubung ngomong roba cai. Jak le cinta sekonyong-konyong koder ki odik bayi. Cinta sekonyong-konyong koder sampai mati. Terus dia cudu baris dunia akhirat. Amin. Ayo baca. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadal mayyit. Diulang na boleh. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadal mayyit. Diulang na boleh. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadal mayyit. Ayo bah baca. Allahumma elang kapi. Lebur tang moret deh. Iya mayu. Kau tak mau le, mun tak kira apal. San apal kok toro kemarin. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadal mayyit. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadal mayyit. Ulang na boleh sekalian bah baca kemarin. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadal mayyit. Ayo bah baca. Lu paserius. Mbian baca gen tak apa lemari ni boleh pekak gen gak mah. Apa gen badung? Apa gen Ayo baca Pak. Melihat oning gula gen gak membian sedang apa? Ayo bismillah. Jari ongkun pada si apal kan gibunyaan sedang apal. Bilang na boleh. Iya neng. Allahumma. Ayo, jadi kasih nih baik. Ayo daya. Enggak cerdas cermat roju. Gula maca sekalimat, embian rosaki sekalimat, gulen rosaki sekalimat, embian rosaki sekalimat. Daya, ayo. Are persis nak kena paut nih, ayo. Maju. Nyaman. Ayo. Allahumma. Ayo. Lang. Pokok lah Pak. Bilang boleh. Ayo. Allahumma. Iya. Ambian bu. Ngaki. Gula ngocak Allahumma. Ambian langsung ngocak bihaqqi. Okay?
Ayo, Allahumma Sayyidina Muhammadin. Dek mak Arya. Dah yo halo yo. Yo. Banjiri jawab nasi nomor 2 wa ali Muhammadin. Dah yo. Ayo ulang nama boleh. Allahumma Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wah. Langsung yo, la tu'adzib dia. Gula ngojak hadal mayyit. Surajak no rokok hadal mayyit. Ada kok tu kasar. Yulang boleh. Mana. Para apa lelah. Elang kok ngakan gitu bro. Lapar. Boleh. Allahumma Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadal mayyit. Bagus, ada awal lah. Ambian se abri pertanyaan ke gula senor sakia. Ayo, mulai tamar. Ayo, ambian ayo. Bihaqqi wa ali Muhammadin la tu'adzib. Gaga. Tuh. Cerdas. Ada. Nah. Embian Allahumma, boleh terus lagi. Ayo, Allah. Bihaqqi wa ali Muhammadin la tu'adzib. Sip, sampung. Allahumma yo. Bihormatil Fatihah. Apa Cak? Arama. Minta ulang. Yulang nga boleh ko. Cak lamari Fatihah yu maki yulang nga boleh yu. Ayo, ulang ngoja atrohin, embian rozaki. Atrohin, karihin. Apal kafilah. Allahumma Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadal mayyit. Embian ngoja Allahumma, ayo. Bihaqqi wa ali Muhammadin la tu'adzib. Alhamdulillah. Ria, pakai ulang na boleh, jak jelas. Gaga Marin lagi nuyan boleh yo. Dapak ke Roman bah ngucap atrohin. Tenage bang ngucap kening berit benih. Allah. Tenang pun gi. Malar muka terjadi orang si husnul semangken ampun pokok lempak istiwa sambian banyak si ujau kan dinto asolat asar tak kok mudi malar muka terraja manfaatah terraja barokana cak bacaan si beri gula malar muka ban Allah Ta'ala dari pecaka alamat teh nyona sompengan Fatihah sekalian dan gula berang mangken hari apa mangken gula dan gula berangkat kemis dateng. Jadi kemis dateng gula berangkat bi gula mbian itu akia tinggi bara gula doakin tore Fatihah sekalian dan gula jemaah dan gula si benyaan 200 telok dari paring nasihat dari paring nalancang omor umrona ekatarema abeli pole ka Madura kalaban abakta predikat umroh si etarema ajunan malar muka dari petulia paring taka hajat tertulis pemangki rezeki keangkui bisa nyetor bihormatil Fatihah. Senomor 2 dari paring nata sang posang dari paring nata lang elang
termalar muka tertakal cengkanlah ben gula dari paling nasihat bisa mimpin kalau ben sampurnah bihormatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Engki terpaling saya engki saboraan sadajegi gula tergi paring na beli boleh tergi tabangki boleh ben sambian saboraan saja sagak dito pamator orang ben langkong nyon saborah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.